to pini ente dak la ngue bangala pulo cetong pu ektor kai tom kai loving pen lang itong wang lo la si pini bangala pu ini pini tokso pu kali dali ini pu alo so sap so lam so ka cethan la si aprang lam cethan pon pe ko lang itong pan ma fly pak pak panar chopon sna pu kecheng si kai lipson se alang li Ningmuson studio alang li video maker lo alang li pan ma fly pak pan si ar chopon po adon tu dolang la aktor kai alang li prince song hang alang li aktor lo la pidon alang li anta fly pak pen arjo pona la pen alang aktor kai lo alang li nang kidon alang li bong lo pusipu alang li sandip terang panta alam fly pak pen arjo pon sana alang li tompan pelapo maflapan archo pondat pen api alang li tompan karju poni eson soni do la sinon bang karju pon pangcheng pon tunang prangsi karju poni la ektor ka hai pan arju pon po nang li dak kopiat phansi ke bang ma la dak karbyang long long nang li la bang sapso rada phan pachini pon ponjima aprangsi ke nilihin pen karbyang long ra to anaphan nikan time kadam pas riglo kardom pini ni dak ke bang ke non lun kanarjana kimi che parjani phansi ke bang non kimi la marjan thek bolong pola ke malolong jon pena penidum la bang so lun marjan che parjan pon kesi la ni tum ke bang so phansi ke bang jadi adon tu nomor ini karju ponni la pan buhan lo nangli Ningmuson mate pelapo lipson hanse penang itu komentu huts kaca tong ma la so mane koson pensi kaca tong la bang asap so kan bacini tha ani dum non angbong ke gap do big lo che tong ching ke non ni dum pura pudang po non 7 years ne do po ani dum na so che tong hut ke isi project ke claim do jesa production hin pen malong thari po aso lu lazan che parjam si Ningmuson studio mate la korte lipson hanse pen ni mana che tong mi alun dar jumesan la pen chalon pon chola ai kenon nomor ke thom garju poni la pu Ningmuson studio alang li am thu mate lipson hanse pon sar juan po nang li la marjan ke salam pon bomo rada pon paklan pon bomo la sinon e prang ke bangji tame nang li ko kasalam poni dolang non mane ke paklan archi kitingo pen ke kalilo non malam mane ke klain tu ma aprangse kado we ke chimon kar yang laura kan pansani nili le pen ko nili je poto kado we ta ke tong pet koting je mala same nili nikan sampen sengkan kimi kadam bari lo kadam lalo nili ahok lo non ke klem tan kado ke do beda sing teron pen hala barsa bepi alang itu pen si koya porpu la solun sami sonsig la trailer na tum thek down hello si la solun sami within la January ko si client ko la si official video pang January 20 la sonom si client ji la pang solun pilon pun kala ke Biran Singh Kathar lang ji kendeng so lang li ke la phan kado we kar deng long sami comedy pu comedy singer ko si lang li phan li la lang la lo pa pen lang long London lon chat ka thak dum kun mili ti mung pia lang li sami masih jumesen masih langsung latom bangin alon sini di koya bor ko bang solon la chakrapen barsa la pen choreographer ke digital timu la pen mega pitching by masih nitum camera pen la ching by se mega artist lo la se la se clan po la pen aku tu la aku kote pen same MPM production alang itu man same ni ngeng plong mencuru alang itu long same ni tum pangini pen aku ke pen paling dola masih lalu ki client dopik lah amanon pini penama bong ke lapo korea bor bang seklan po pulo edi ante nona bang ke nangli mo pen ki pola M2M production tua lambang la sopu thak sarjuan pola po ektor ke haipan nangli M2M production along nangli che parjantan pusi nili tum arjulong nasi mane nangli hala so ala marjanong mentu si ke paklan poni labang nangli sabso than pachini poni marara to mane hong prong diti male dira tum ke mala bang sabso ka chini pan M2M scene production na hin pen ni fan project na pikedo ni ni gaching hon ni la producer lo la M2M scene production producer Medina Rohanpi
Ako la pen kenon la pui corte lo la pen non tu mane asa opportunity tante joining tu la long ela kita prajin pen mane mesen alu narjan thek palong puksin pachin la mana prajin pen non si ke paklang contribute kalang Coro la penon dam chupo lang li Nick Motion Studio em ko sonan se pansa juan po M2M production pen ko non mane pini pena malata mane prajin pen kapaklan ko ni pini to malata nale tum nang lia cerapun mane cerapun thedum do si arjulong la sinangi la so putha pan ko pilage pui mane non prajin pen ke client do mal prajin pen non client ke si shooting lo lada long la kaya kangsa silun pon lo ni ching honai kangsa ni bialang li silun pon birthday lo pen cheparjan pon la ke da ke topic artist do Bidasing pen dang lo Sanjoy Inti Kathar la pen Rajiv Terang la pen do da rang sinarong first time asap so do la bang solun ke si parties mane la pilo po birthday song ma didi asi la solun na kenon la bidin la January third week lo mane 15 16 on si release date hai ko mene la ke ni ta channel producer ke la ni chingon na ni dinaro hang pialang li si ading to lo ni stami ta si wa pibon no la ka ko ke mai nang do lan ke matang itu pusi puro la ke na la tanon arang experiencing terlun pon sonsi pon bom lo la pendolang la sopra aku ke klani dolang la ke Jordan ko la ke mili pen jamlo bisu sigulun pon la son saksi la cakra si nal teman entertain pon po lang mi bi la sulun tak tata la pen tu ke bang dulu te la korte lo bang tulok po korte pen kahon palun same dolo la se ko release to pitpo stinge tanglo kawan tak baik tu malah si pinelo lalu penon la MTM long ke lancar sila itu lang konser kontimu alang ni sitame linking something lo kenapa ni keke long ya lang ni nok jam nang show apu pictures present long ni kamera tu long po kenapa nasi ni ngero lo alang ni sampai pini nang ni lo ni tu cetong lo dakkan ni tu nang lo nasi la nok jam nang show YouTube channel mati konser ban sampai ni ngeklong kan linking something lo alang ni cuma big lo kita lapo lang ni deep kuno selfie kuno talang ni kalau kita nasi lang ni pas sampai corol nasi kau ini lang pangkil lain lo sampai non keduluri bukan kita biasa ni kita lain market Nona don chu bangkar di poni la pu tora ka hai long nang li resang nang ki don la terang na sang ho pansa juan po nang li kar beng long ke non se ke bang chenglan ma ma da phang pa bang bom karena mili punat asas bang ke non se ke bang chenglan bang bom sta punat asas bang ma difu punat asas bang dam bom ma pu bang vesa bang no se bang no se pini se ke bang chenglan to non bang nang tom ke bang Penelo po la si koson mane kar biang la puves kar biang na tu bang koson nang to mane pene koson mane nang ning koson ya do mane kam tha mane apu koson na sistema mane puta mane koson kala ke do mi mane do ma didi din ki mi dam dim halang e bang koson da pulo isi kada koson puta do mesen di si kala ke ta non ke kapat jud lo pelo po kapat jud apa na arjupon po la pu lipson anse ka hai pan kemat pang ya video cethang ping la sinai ko son pan sila so video ka son se pon mane ka selam pon si mane rat atun mane la kemat pang ya video mane tom inek tame mi umade dia video amala si la so alamar jan pan mane ko son pan si ka selam pon la mane la bang asap so lalu aprang si ke ni ko churu chule to lo MTM production pan stame la pen kilo na bang pu bang phi kilo na bang pu balancing kathar la pen karik biti pasami choro lo la pen ketok bang balancing amas ketok lo asi la bang solung ti klem bang la anje thang la mela lo mane ni la pulo ni bang ni pan ponang ko la son pulo mane ni bang lun pang paklang lun la solun do ini la son la haya amase to arjulang ko la ke professor me di la respect pen bang tapi dulu masih ala nindok lo ni la solun klempu pulo lang bidin ni la sombong masih alang ni payment tak loge sih lang ni la singan mana bikit lo la son ya masih api jitu pen choreographer la son pulo ceto nama de bang konsep kan lo ama location dan ini sija pono la son aprang ni ke tang tangan itu datang kan pulo masih ada
Kosong na may kliyente delo ma video bang itu sanse pun delo api man ke matha hi gitu jadi tim lasulun kosong si mane kelang bong ni tu papa kadi sida me arna itu makang hon kado be mane nam kang hon pen jo ala sebang soal dulu bang mane nona bang mane cetang tik la puje asi ini bisi gini antium production masih jolo pula lasul putar Corolo ngitom pini song kaca tong long pot vektor kai pen cenglok lapu lipson se mate nik motion studio empu alang ngitom han corolo la si pini lamso kaca thana long bangke lapan si ngitom pon ko Chalo